Arambai News Guwahati da Mithilongi pau tabiriba singbu ihan hanbumukta da chingangbam Susitrani na kurumjare. Huzing asigi samlapa maruba pau sing lobirase. Awang nongpokta drug lalonba singi mayokta changsinba zero tolerance ki kendra lenga ki policy ga iroinana Home Minister Amit Sahana Tripura, Mizoram amadi Arunachal Pradesh ta tongan na NCB zone lehalagani lauthokre. Ngasi Guwahati da DGP NCB yauna awang nongpuki DGP amadi Chief Minister singi oiba mifam da wangang laduna Home Minister na Guwahati da so NCB gi Zonal Unit ama hangdokpagi ayaba Ministry of Home Affairs ta pikre. Hariba unit asina awang nongpok lamdam pumbada chathagadaba anti-drug operation singi thaudang puragane. Northeast Frontier Railway na ahenba Vistadom coach amam Guwahati Badarpur Guwahati Vistadom Tourist Express amadi Guwahati Naharlagun Guwahati Vistadom Satabdi Express tha amagi oina attached tawragani mase kumai phiyongi matam lakpasida passengers singna demand tarokpagi matungina hapkatkhibani Nakalamromda Guwahati Railway Station da overseas ticketing counter su hangdokre Numit humni gi khongchatta Guwahati da lairiba lebagasi gi Home Minister Amit Sahana Hitesor Saikiana palingai matamda mahakna Assam da lakpada mangonda phu chaiki haina haikiba wafam amagi paukhum Congress na piraduna hanagi CM na Amit Sahada phuki haribasi yamnamak jingnani ngaine adubu masida oithokpa yaribasidi ex CM na khudong thiramgadaba amadagi asmis khunaibu kanba oiramgani haina nakoinana karigumba phuramba taramlabasu madubu sogatpagi wangangda Congress na pakhum pirakre Ngarang Home Minister Amit Saha amadi BJP gi National President JP Nadana Assam BJP gi anoba head office sangakre Guwahati Sahar gi Basista Charyali da hangdokhiba Atal Bihari Vajpayee Bhavan haina kauba mathol taruk wangba state of the art building asina awang nongpokta khwaidigi chawba party office ne amadi awang nongpokki party headquarters oina thabak tawgani Lupa crore kunmanga changna sakhiba miyoi lising manga mukpunba yaba building asida meeting hall manga amadi miyoi chahumga yankhai phamba yaba auditorium amasu yauri building asi inglisingani taramapan gi February da Amit Sahana party president oiringai urep uyung tamlamkhibane ningsingba yai BJP na yamnamak pikna habadi inglisingamaga chamapan marfuda Guwahati gi Ujan Bazar leiba ka amadagi party asi thabak tawduna lakhibane Home Minister na Anuba Assam Police Convention Center amasu Assam Police Training College Tergao da ngasi hangdokre Manipuri Sairengi numit inglisingani kunithoiga mari leinana Naharol Khoriro Silup Assam Lakhipur amadi Manipuri Sahitya Parisad Assam Lakhipur District na punna khusamna Khoriro sanglenda ngasi pangthokminakre Thoramapu oina 11 yumnam mithung oina Dr. Y. Rajbihari amadi Ngangom Basanta Kumarna daisa famki Lakhipur District Committee gi General Secretary Tonanbam Robindrana taramna okpagi warol loinana numidasi gamri leinana lupki President Thokchom Biswanathna wafum kya thamki Dr. Y. Rajbihari na Sairengi Haurakpham Olakliba Sairengi Masaksing amadi lamdam gi ayibasingda masagi maramdamgi oiba awabasing iduna Phongdokpa amadi Ngangom Basantana Magun Leiba Saireng haibasi matam khudingmakta paribasingi thamoida ningsingduna leiba sairengni haiki Thoramapu oikiba 11 yumnamnasu saireng haibasi mapan amadi manunggi oiba hiramsingbu samjinahaliba wahegi parengsingni haiki Thoramasigi aroibada Laukham Nandakumar Tahir Sajabam Abdul Hamid Chankramayum Bidit Kumar Konthaujam Nandababu Longjam Gopendra Thokchom Nalini Kumar Thokchom Biswanath amadi Ingudam Satish Chandra na chingba aiba singna masa masana iba saireng sing pathokhe Nagalamromda Manipuri Chanura Khorjailup Kasarna Susenduna Manipuri Saireng Numit Lakhipur Junior College Phuler Tolda ngasi pangthokre Hogdokpa amadi khananainabagi thoramda lupki Vice President Thokchom Anjana Devi na mifamapoiduna pangthokhi Tharamasida Dr. K.N. Chana Thoiba Mithung amadi Laukham Atol Changamayum Mohan Singh amadi Dr. Naurim Vidyasagar na akhanaba mithung oikhi
नुमित असिगा मरी लेना इंगुदम विनोद जी नरहरि शर्मा इंगुदम सतीश चंद्र मदी खाइदेम कांतनसु वांगांखी डॉक्टर सागपम मेरीना देवीना वाहौदोक अमदी डॉक्टर मोइरांगथेम सोबिताना तरामना ओपगी वारोल थमखी लूप की थोबोरेन डॉक्टर सोबिता देवीना लूप असी हौखिबा इंग्लिसिंगनी तरामंगादा लिंखतखिबनी चाही असिदगी हौदुना साहित्य की थोरम पांथोक्तुना लाखी हाइखी डॉक्टर नारेम विद्यासागर नमीफमपु ओइदुना पांथोखिबा सैरेंग सैदिनबगी थोरम अमदा कवि कुंथ्रा मंगारोमना सैरेंग पाखी हाइना जनरल सेक्रेटरी एम सोबिता देवीना थादोरकपा चिरोल असिना मखा ताना फोंदोरखले यूनाइटेड मणिपुरी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ब्रांच ओइना बद्री पार कसार एरिया की ओइबा बोधी अमा सेमख्रे बोधी असिगी मिफमदा सेंट्रल कमिटी दगी प्रेसिडेंट मुजीबुर रहमान मिफम हौदोखी अमदी सेक्रेटरी अब्दुल सलाम ना मियामदा लुप की पांदम सिंह शेयर तौखी लुबसिगी वाइस प्रेसिडेंट ओइना शाहजहान मजुमदार असिस्टेंट सेक्रेटरी ओइना अनवर हुसैन चौधरी लोइना एग्जीक्यूटिव बॉडी दा मुजीबुर रहमान चौधरी जुबेर अहमद चौधरी न चिंगबा खनखी हाइना सेक्रेटरी अब्दुल सलाम न थादोरकपा चिरोल अमना मखाताना फोंदोरखले मणिपुर की तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा तामेई कम्युनिटी हॉल दा पांथोखिबा ऑल मणिपुर दलित डेवलपमेंट एसोसिएशन की तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ऑफिस हांगदोकपगी थोरमदा अथोइबा मिथुंग ओइना डॉक्टर टीएम राजन अयांगबना हाइखी मणिपुर की चिंग खुंदारी इचिलिनाव सिंह अमदी मणिपुर की अपुनब मियामगी चादा मरफुतरा मापनदी दलितनी हाइना लौबा यारे मरमदी चानिंगाई थकनिंगाई लेतब मियोइसिंगी मसिंग लमदमसिदा असुम हेंगलखले खुंदामिनरी इचिलिनाव सिंगना अफ फत्ता खुदिमक मायोंग यामिननबगी चीरब तंजादु लागलेसु हाइखी थरोमसिदा स्पेशल कंट्रैक्टर एन असुंग अमदी लुबसिगे एडवाइजर मोइरांगथेम सरोजिनी लेमना अखनब मिथुंग सिंगोइना सरुक याखी STDCM की लमजिंग मखादा हौकिबो अगस्त कुंतरुक्तगी लेप्तना लेकाई लेकाई की क्लब मैरा पाइबिना चिंग सिंग खुसमनदुना चथरकपगी सरुक अमोइना ngasisu खुराई लमलोंग अयांगपल्ली रोड अमदी नंबोल कैथेलदा वकत मिफम फमखी खुराईगिना यूथ सोशल कम इन्फॉर्मेशन सेंटर अमदी अपुनबा मैरा पाइबी लूप ऑफ खुराई थांगजम लेकाई चिंगांगम लेकाई अमदी थौदाम लेकाईना सिनबनी अदुगा नंबोलगिना डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन यूनाइटेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग नंबोल अपुनबा नुपी लूपना सिंदुना वकत मिफम असी चंगसिनखिबने ngasi sairengi numida sida ayibasingi ipak imphal na susinduna numida sigi thoram ipaki secretary ma hasim gi yumda pangthokre thoram asida dr rajkumar gunachandra advisor ipak arjun kavir life member amadi local angomna mayai tangbal da phamki thoramgi nungi oiba warol amasu taramna okpagi warol secretary ma hasim na pikhi sereng saidinaba amasu kabi kuntra mangaromna saruk yaduna pangthokhi thoramasi rasid alina conduct tawkhi chongtham nalini devi ne iba wari machagi lairik ligyan pareng manipuri hindi parishad ki auditorium द साहित्य एकेडमी मणिपुरी एडवाइजरी बोर्ड की कन्वेनर नोमाइथेम किरण कुमार चीफ गेस्ट समुराई लाटपम प्रहलाद शर्मा प्रेसिडेंट अमदी मणिपुरी लाइब्रेरी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कांगजम चावना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइदुना ngarang मखुम हांगदोखरे लाइरिक फोंबगी थोरम असिदा अइबा अजित कुमार शर्मा डॉक्टर राजकुमार गुणचंद्र ऋषिकांत लायनाकपुम चिंगबा कयाना सरुक याखी ngarang thangjan me the cultural forum manipur na sinuna all assembly road imphal da leiba assembly gi museum amadi archives hall da language policy amadi mitei lol haiba hiramasida study circle ama amadi sahitya academy award phangkraba aiba leikhidraba raghulai sangthemne iramba aina sakhidraba isai haiba lairik ama phongbugi thoram pangthokre thoram asida dr konsam himalay singh retired lieutenant general pvsm UYSN, AVSN, YSM Manipur Public Service Commission की हानिगी चेयरमैन अमदी प्रोफेसर हिदांगमयुम एकेंद्र शर्मा फोरम की वाइस प्रेसिडेंट ना मथंग सितना अथोइबा लेंबिरकपा अमदी थोरमपु ओइना फंखी डॉक्टर कोइजम शांतिबला देवी एसोसिएट प्रोफेसर मणिपुर यूनिवर्सिटी ना लाइरिकी मरमदा वांगांखी अमदी डॉक्टर लोंगजम आनंद सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर ना लैंग्वेज पॉलिसी अमदी मिति लोली मरमदा सुगाइना वांगांखी थोरमसिदा फोरम की रितु फोंखी हाइना जनरल सेक्रेटरी
Khetri Rajena Thadorokpa Chirol Amana Phongdorakli. Jiribam dasu handak lakadoriba Jiribam Municipal Council JMC gi Mikhalasida Kalinagar Ward number Anida ST Kota Pishilakpasi Yaba Sukam Ngamloi Atuba Matamda Marinaba Department Singna Handok Pigadabani Karigumba Handok Tabatarabade Ward Asiki Botter Amadi Miamna Akanba Moongi Agitation Kya Changshilakani Haina Ngasi Kalinagar Laiba Community Hall da Baparai Luchingduna Kunja Singh Yauna Paugi Mipam Ama Pamkre Mahut Minister da Aiba Chirolam Supishingani Haiki Paugi Mipamadu Pradeep Rai, Ozar Rai, Lakshmi Das, Priya Das, and Brozen Amadi Samarjit Chandrana Sarukyaki. Jiribamgi MLA Amadi Mahut Commissioner Dasu Aiba Chirol Pishilagani Hairi. Naga Citizen Singyoina NACN IM Amadi NNPZ Yumthak Amagi Makada Pusilak Nabagi Akanba Khongjang Ama Leptana Changsilakli. Forum for Naga Reconciliation na Naga political issue Yang na Santay na Bangam na Nabagi Damag Punba Yadaba Loop Ani Asi Punsilak Naba Kanna Honarakli. Panbayay NNPZ Asi Naga Lalhulup Taretki Umbrella Organization ne. Inglisingani Tara Taretki November Thadagi Hona Aroibo Oina Santigi Chukti Ama Tonganaba Hotnaduna Lakipane. Adubo Tonganba Nagagi Sangvidhan Amadi Firalgi Wafam Ani Asi Tangaladuna Muivana Luchingba NACN IM na Santigi Khongjang Asidagi Nathaiduna Lairakibane. Nagaland Tribes Council na Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland Chatna Hanabagi Cut-off Date asi English Gamaga Chamapan Humpu Humdoigi December Amana Oigedabani Hairakre. Karigumba Pibam Amatada registration gi Aranba Thong asi Chatna Hanbasu Yaroi Loinana Cut-off Year asi Komthokpasu Yaroi Haina Akanba Wakat Tangalakre. Hanagi Meghalaya ki Governor Satyapal Malikna file ani pass taunanabagidamag lupa crore chahum chaki haina maki mathakta sirakhiba marala dugi matangda ex governor sigi mathakta CBI na wahang pahang chathakre. Hokiba sagol se numit Delhi da laiba CBI headquarter da makpu koraktuna Maliki mathakta pungkaya CBI na wahang pahang chathakhi. Maliki Matakta Siriba Marala Sigamarina, Lebagasi Laiba Mapam Taramarida, CVI na search operation so Changshin Ki. Uttarakhand Avalanche ki Thodokta Tiba Pangdana Lerakiba, Meghalayagi, Chinkaroi, Tiklu, Jairwagi, Hakjangsu Pangkre, Panbayai, Hokiba October Mari, Uttarakhand Laiba, Drovadika, Dandada, Unpak, Ninkairak Padagi. Chingaroi kaya mangki madugi manungda tiklu jairwa su yauki nakalamarom da tiklu jairwa ga loidana Assam dagi Chingaroi Dipsika Hazarika su hokibo October Mari dagi thiba phangdana lerakhibani adubu Dipsika gi hakchang su phangkre jahi kuntra manga suraba tiklu jairwa gi loinabi amadi pikliba machasing lehuri Laibak thiba makogi khongchada sida punna khongloi nipumathoi chatkibani masigi manungda kuntarukki hakchangdi asiba hakchang oina phangki Japan gi Sky Mile Tower na malemda khwaidigi wangba UAE gi Burj Khalifa dagi hena wanglagani Mathol chamri ga kunmathoi legdoriba malemgi khwaidigi wangba skyscraper asi Englishingani nipumanga da saba loigani masigi maongna nungsit khwaidigi likna pananabagi damag hexagonal shape oigani hairi hariba tower asida myuli singyang manga leiba yagani amadi yengbada sahar ama oina ugani hairi ngakningai oribadi lau singubadagi hauraga residential unit tagi lalol itikki thabak kayasu tauba yaba building ama haibadu oigadawre Russia gi Crimea chananabagi amatangaraba thong ngasidagi mi jathosin tawba hawkre hawkiba thangja numit sakti lerba bomba mapok haiduna mioi ahum leikhidabagi thodogadugi matungda Europe ki khwaidagi sangba thong asida ngasi amuk mi jathosin tawba hawkre Pound billion ani dasmik tare changna sakhiba Kart Strait mathakta saba kilometer 18 sangba thong asi Moscow na Crimea loksilabagi chahi mari matungda hangdokhibane
तसेंगनमक थोंग असि रशियाना यूक्रेन की मथक्ता लंदारिबा सिगी मरुओइबा सप्लाई रूट अमा हाइबदु ओइरिबने अरोइबदा ngasi tentakpa मरुइबा पाउ खरा असम की करीमगंज डिस्ट्रिक्ट की प्राइमरी स्कूल की ओजामा राजनीति यावी हाइबगी मरालदा लेंगाकना थबक्तगी सस्पेंड तौखरे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना चाही मंगागी मतम पीबीयू मसिगी मनुंगदा असम की इसिंग इचाउगी अवाबा असि पुंगकोक कोखलगनी हाइख्रे थाखिबा मतमदगी पुंग अमा हेना थेंगना ऑर्डर तौखिबा अचाथक थुंगलबदगी कस्टमर अमना जोमेटो डिलीवरी बॉय अमदा मैरा ओक्तुना इकाइबा पीख्रे मिजोरमदा लैरिबा सीट निफुमक्ता बीजेपी ना मखोगी मिरेप थादोकनी लाउथोख्रे लूरिबदी इंग्लिसिंगनी तरा निपांदा बीजेपी ना मिरेप कुंठा मापन थादोखी अदुबु मदुगी मनुंगदा सीट अमखक्तंगदा माइ पागलखिबने जयपुर यामनमक मिनुसी खंगदबा थौदोक अमा ओइना हुरानबा खुटपू अमना लुपागी लिकोन सिंह हुरानबगीदमक चाही चामा सुरबी नुपी अमगी मखोंग कक्थलमख्रे आपकी दिल्ली मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ngasi माकी फमदगी रिजाइन तौख्रे उत्तर प्रदेश ता मिदालु नबी की प्रोसेसन चलिंगै हाई टेंशन वायर न चिंगबदगी मियोई मंगा लैखिद्रे त्रिपुरा लेंगाकना आगोर थादुना सेल थुंगी फिबम फगत हन्नबगी वाफम खनबा हौख्रे कम्युनिटी गाइडलाइंस खोंगोइनबगी दमक पाकिस्तान की वीडियो मिलियन 15 हेना टिकटॉक ना डिलीट तौख्रे चाही असिगी अनिसुब सरुक्ता वीडियो मसिंग असुक यामना डिलीट तौबसी हंदकी असिना अनिसुबने ट्विटर यूजर अमना फ्लिपकार्ट ब्रिक बिलियन डेज तगी आईफोन 13 ऑर्डर तौबदा आईफोन 14 ओइना फंख्रे हाइरे सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ना गुजरात मुकसु सन्नम तख्रे नुमिदिनी खक्तंगी मनुंगदा मसिना अनिसुब थौदोकने निंगसिंग बयाय हौकिबा सेप्टेम्बर 19 खक्तदा लेबागसिगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हांगदोखिबा एक्सप्रेस असिना इरोई संगु अमदसु हंदक्ता थेंजिलुबदगी अकाय तोइक्या थोकलुरबगी मतुंग सेमजिलगा चेनबता ngairingैदा सन अमसु अमुक तखिबने ऑक्शन दा ख्वाइदगी तांगना डायमंड योनबगी थौदोक अमा ओइना हौकिबा इराई नुमित हांगकांग दा पिंक डायमंड अमा डॉलर मिलियन 94.8 दा योनदुना वर्ल्ड रिकॉर्ड थमख्रे 13.5 कैरेट की विलियमसन पिंक स्टार डायमंड असि हांगकांग दा योनखि अमदे बांग्लादेश ना बंगबंधु शेख मुजीबुर हातखिबा मियोई अदु खुसिनरकनबा यूएस दा हाइजख्रे ngasi gena di Arambai news Guwahati tamai tilon gi pau sandok chaba matang se loisin jaba ga loinana tabiri basingbo amkaso hanna khurunjari